Miam kita mukta ngasih topik Afspa depends on law and order situation. Kali gino hari kan ngasih topik se Chief Minister naik bi benda. Kali gumba Manipur ki law and order situation si review tau tana Afspa se amu hanjal agadi. Ai warau bino hama harak pernah orang kan da Afspa se law and order tu budi depends on tau ni khange tau buda bu semua kerja di rumah center na law and order ki film se pasal lakter gadi ka hai bagi. Wahai singkari sing thongdorok po lebra handak ta recently chalubom su lebanina adwagi area tawdi Manipur da Congress matamda assembly segment tare tagi lokthok pagi wafam malegi Sharmila gi akan ba chara hen bagi khongjang more than 15 years adwagi area ma aduga BJP lakpakan da khara muk macet lokthor akan da punno hujik lerisi 19 police station dagi Afspa si lokthok ki bagi area dune aduga Chief Minister na phongdor e wafam china Pibam na yaraktragadi security ki pibam se law and order ki pibam se review tawraba tangai phadna Afspa se lagadi madwai du warung gumsi haibagi area am phongdoramnina center dagi kari gum khara indication am de lakho male phongdor position dan phongdo gin mande ai samang di thamningdraga su e pibam chine yadadana mina haira gadi haibama adwai area ma yaw male swai da kumna khanan janaba tanjane yengbiri bapuna makpu Sarat Chandra Sharma impact news ki manung taram nokchari aduga nasi ki manung da khana nena lengin biriba case singdi ai ithang phambiri se Rinku Khumukcham editor Impal Times ne ya namda maru Rinku taram nokchari aduga Rinku ki oi da lengin biriba sina khurai jama thokba working president Ipsani aduga ai ki hek yetta athowina oi da lengin biriba si Dr. Yumnam Premananda head and associate professor law ne Manipur University ki oja pramanda taram nokchari Afspa don't depend on anything. Okay. Afspa should be completely wiped out from the surface of the earth, among the human society. Not only from Manipur. Not only from Manipur. Afspa is draconian. Afspa is inhuman, and Afspa is the most criticized act adopted by the Indian Union, and it has been criticized by international community for the past several decades. Okay. Aduna Afspa haiba sigi particular ek si democratic India gi manung sida magi leibam leite mai mafam leite masi kai gumbai India government masi su makha thamta ragadi masi thamiba mafam singse masi India gi democratic institution sina effect over territory de thambanate masi India na colonial mindset amagi makhada militarily control tawga thamba jaga de impose tawni hadana consider tawda ba por makne and Afspa is democratic law nate Afspa is law and order control tawna ba mechanism nate cd human rights pu khongaw na ba human rights pu violate tawna ba right to life pu kahetare discriminate tawna ba right to life pu ekoi reject tawna ba subdue tawna ba semba du makhal gi act ma khakne hai tare masi magi historical precedents te yeng taraga su masi colonial law ni matam du colonial period ta introduce to ba du ba yamna harsh oi ba yamna brutal oi ba yamna discriminatory oi ba law ma khakni ana hai ba masi gi law si India da nate maleng gi leimai dagi chu makhan gi law si leibam thokte ha ba si malem da leibam mipum khudi makna masi ngangna raga leiraba aduga India na ngasi phobda United Nations ki malem gi apunba gi forum singda United Nations ki Security Council da man permanent membership phangdana lady se Afspa is one of the main reason Afspa adopt tawring India se democracy mapung phadri ha se Afspa gumba ekama moina pairaga thambasina democracy mapung phadi ha se dum takchara ko makne aduna Afspa depends on law and order situation have say ya han makta da masima I completely reject tawjage number 2 da koi gi kanona Manipur chief minister na koi gi ngarang gi assembly gi nini chanba humni chanbara ngarang kuthama thode hor de ngarang chi humni chanba session gi mogi discussion da mana thamaki bo wafam si ma masa chief minister ma masa si as a person man editor oiling matam dagi horaga magi before coming into politics ma masachi he is also one of the criticizer or defender of human rights amarom da ko aduna Afspa gi mayokta military
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ atrocities ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤꯅꯣ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨ ꯀꯟꯚꯦ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ because Afspa has no place in human society law and order gi any situation lay bi worst to worst situation lay bi you can enhance the law enforcing agency empower to you then you can deploy as much personnel as possible any form of law and order maintaining mechanism my modus operandi loin to view yai but you cannot introduce Afspa back Afspa si sidagi lokthok tabu thamjalakpai wari tokro remaining Manipur gi remaining territory da impose tawga leiriba chingi jaga sing da leiriba sing che masidai su Afspa lokthok dabani it should be replaced with some other form of law act aduga atopa India gi atopa jaga sing da su hujik impose tawga Kashmir da kaida madama leiriba sisu masi ekoi atopa human loiba ekoi ekamana mahut singadabani habisidi it's a long standing demand aduga masi democracy chat per leba gi magi basic fundamental principle oigadabni haribu botu mana madu defend tawgi mahuta adu when introduce tawna bagi circumstance na yadadane haraga circumstance phanam yadraga su you can use other ladiba IPC gi kari gi ama mayam lu sin ba yani but Afspa has no space in human society and I advise them okay Afspa thambasi athobu su phasen thambire ko masi akoi hum makse dum chawa mo chile managa do mali akoi ngang thok expression word khenera ka su koi su Afspa si yadaba aina su masi matang da su khara pure article Afspa si matang article yang khaimu ure mani international journal sing da ai research to su am yaw ni Afspa si am phai amum da research to ko dang kani masi ko da armed conflict ni kaina haiba war ni ga haiba Afspa si leibi si koi masi na kana leba khoi da aduna adom di kane academy on Afspa sam kane Afspa gi mi sam siba khotpa tawba adoda khoni am i Afspa ai thesis da bokta page ni phu mu Afspa gi matang i supreme court na piba naga people movement for human right against unity India ka 1996 case justice mangana hel tawba adu lora gam ifam gi case kui dabi 2016 gi do mu ke i dana yam kane adom di adom da hairaga ti aduga human right ki perspective la ga na Afspa si den khan ba si di berani Afspa ang sathi bi lo se kanam laiti only Afspa dang oi German Hitler na paling ada Nazis ki matam du da moina luum le rami aduga mane Afspa se aduna tab luum to pithri bi laiti se angak pani UN na kai da puthok pa oh sum lu so ji lai ne democracy sat pa leiba India gumba parliament form government chat pa rule of law chat na ga dam ni ga haiba sum da Afspa lai bi si angak pam oi tai an ma sim yang ngai ada akone sum khana bada si Afspa si nei na bada si means na hai si hai de adana hai bo ba ya koi khangde de ko masi cookie agenda da yaw bani moina to tatna hai bani asar phulok thok pa yaro hai bong ga da gi di imphal da kai da Afspa thambiu hai ba si moi tatna hai re adu hujik ne assembly mu yaw re asi madi yam lai bakti bai tare aina kham da si means should be akoi people gi symbol oi bi ga da bani Afspa si yam phatre si kai no kan da akoi na hai bani ti si mayam academy se mayam hai bani aina so article aina I ba se aina sum pur ini masi am chana re ngasi masi hai bo hai ge na thaina da ge aina 2011 gi swai I ba horok pusina hojbu iri article amadana armed forces special power 1958 and applied to women and town a case system Manipur women da thengnari Afspa si magi direct impact women tawi aduda akoina sum thengna bada lairik pa bada hairisi masi hairaga de mona sound musu adu haire lore masi research ki finding ni rape si Manipur to is a tactics of war instrumented by Afspa ne Afspa si da ko section am yawre maududa anything thabak tawhiba aduga purport to be done sai armed forces singina armed forces ko khangda na Manipur gi kaino gumba khoi gi commando gumba Manipur rifle ga yawini ngangoni ko they are excluded armed forces hai the union government command lebe singine ba ko aduga thoidokna law and order ga si Afspa gam sathi sina ma singa sai gi special power pi doini aduna armed forces special power hai special power is section 4 da pi doini ba ko adi special power se kam gan si ya doina kanda disturb area ni laukthok kada disturb area laukthok pasiba gi karum kan disturb area laukthok tu no highway condition to pdf dim ma hai ji
notification gadget notification thok di step era law thok ni haiba ka ki wari ne adu ga am lura da do aduna akoina haijaba da akoi manorama gi matam dani mase akoina am kan na thengna gi se manorama ga rap tori sidi gang rap tori khole sai na ba khadum thami ko adu akoina thamjari di madi Afspa sina machine instrument o hele so maya rapes in the war Manipur North India da adu akoina akoi gi Jin Paul Akai issue hoina kano gi Rawanda tribunal case su pala koina sidi clear cut of genocide ne rape si genocide ne mai sai element utpanga magade koina utpani khona bani koina adagi amana adui matung no ijai se is the armed forces special power 1958 more than a mere human rights issue a critical analysis si am power adala janin the public document or sidi high Afspa is some law na tre sidi human rights issue di hendo kram adi human rights ko khali sidi ngang ba adhikar hingbe adhikar kan to adum da chatkre adi hendo ba law mani na koina proof tawjari ne akoina khangbi ga da se human rights ki whole philosophy la matam da right si ani la kadi amana derogable right habam ne amana non derogable right habam ne derogable haidi emergency ki matam war ki matam suspend to boya ba right si derogable right ka wayo aduga non derogable haira kana core human rights hai masina akoi gi emergency matam da bokta suspend to boya da sub human rights amaro India na article 20 ga 21 ga article 20 dum leire 21 dana koi right to life and personal liberty no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law hai je article 20 ga 21 ga se emergency ki matam da bokta suspend to boya ro masi ka yaw ga kanda ICCPR international covenant civil in the port right 1966 India party ratify tawri ni adugi section 4 da yaw bane ad ai haije di kanon kanda Afspa hai ba sum law sina normal time di haije laga si da derogate to boya da right si derogate to web aduna bu section 4 da mere suspicion da hekta mi ji heart pa yadoi ni asa armed forces singthina madu have to heart pa yadoi si mo haisi khoi gi armed forces ki man khar pi na warrant officer non warrant officer adu ai bokki rank tu do heart pa yar ka doi ne adu ai na khamada akoina ijaba da Afspa si masidi defect in facto da man to si emergency rule ama thamagu mani Manipur ko emergency thambiu ka chum haibe ani huji emergency gu mani Afspa is example ni martial law ni Afspa to ri se ade Afspa si masidi hendok I coin hijaba the special power to the armed forces to kill its own citizen in mere suspicion macham lebe da magi own citizen heart pa yawi license bi thamami license bi thamini Afspa sin bera nate se khoi ni ade amana mu Afspa si made hendok na khoi hijai si Afspa is colonial ni racial ni discriminatory ni in genocidal legislation ne Afspa si colonial oibani ko macha koi proof tawjage racial oibani apta thamde Punjab kano sin natro Nexalite area Chhattisgarh ka haiba Gasirul district ka am kalini ne nukti no ka ne mi kun gu tha si asida Afspa thamde ka do bino adagi di Mumbai da gang ku pu mayam lai ba Mumbai ki terrorist nai ra Mumbai gi rai thamde ba ka do bi swai thami why so selectively this is a racial way discriminatory way aduga genocidal legislation akoina haibna te ko cert na haibani cert so hai sir adi committee on elimination of racial discrimination na 2007 kano da 7 da koi observation and the concluding recommendation high rabani adi hendo ga amaka khai joge adu da masia maru topic na hai tare akoi ki justice Jiban Reddy commission no sem do 2005 report pira kanda ma phajaba peraga ama khoi su open on court yang khai humurok tawjare ma hai sidel wari wari bo Afspa man hai kaino a symbol of oppression an object of hate ICT an instrument of discrimination and the high handedness haji Afspa si symbol oire ai na haibnati ko justice Jiban Reddy moi manga na to du ki chairman du supreme court ki khoi ki justice aman oirami matam du ki justice Jiban Reddy is na high ne a symbol of oppression to symbol oire the object of hate an instrument of discrimination and high handedness oire adi hendokna justice JS Brahma committee kuidriba cabinet ro mayam samdu adu man high yam sathi jani sidi mana yam high samjala kanda brutality of armed forces faced by the resident in the border area in samjale conflict areas are causing more alienation India the out kan khan wa khala sigi laws ne maram moduna impunity you cannot have aduna ni section 6 yaw outside section 6 la eksi makha any tawibado madu government gi sanction lawdraga di prosecute to boya de adu ni moisi total blanket ama thambi na tro no anything tawro akoi kam sanction piro haiba gu mane ani immunity si lai se impunity for systematic and isolated sexual violence adu tawre ani area adu takoti sigi ek system ek na ek yam pikpa pithribi da khwai pikpa ek mungda masu amani section 8 la kan ho leibani ne yam pikpa
section 8 page sam ka loi du ek to khara akoina 10 phone size 10 11 oi page sam ka ki ek nem pictiam pe ma hu yam chong he ni ma hu ni yam sathi eto mong gumani masi yam sathi bi ek ni masum be ek ama sangdu ni kan chief minister na ga hai ba in khama kan phajada ba khale Afspa du tham da su yari kai no gudi Bharatiya Nai Sanita 2023 lakh badagi na terrorist ek adu ek as loi define tau jeram le Afspa is no more relevant hojiti kada din Afspa city quit India movement do ada CM 1942 ki ordinance lakh bani colonial ne bisi quit India movement matam du ki British chairman ba pon hai bani da adu ki lu du bo thangdara ga hoji North ko ninga tam India ta tau budi chum de na akoi si mo na thaja da be type ta mana to nam kangu masak mana da kangu sumai tong na tribal dong lei ja apang baji basing mo thaja da be type any time mo any hor po yai koi lu ne ken kilometer ani ni khuding gi armed forces na tro ko de lei sibo Yang biu ni. Basing kita rotation from naik kan ada kemarin na. Siapa yang kira biasa citizen ki, public ki kari ki proportionate kan udah yang urut di yam yam. University mana army kim lagi luar ya wari. Loktu kan ini movement lagi ni, ujung top terus. Manung sida asal apa kim lagi ni. Okay. Anu agak jadi. Tourist site oya ni. कोई इंटरनेशनल फोरम की को टूरिस्ट साइट ओया ने बा आर्मी आ लेबा यूनिवर्सिटी कैंपस मनु दा आर्मी कैंप लेबा का लेबा सुम लेबा मालेम नाम दा लेके मनु कदा होई दुने बा very very rarest of the rarest of the rare ni Afspa the Armed Forces Special Power Act sigi afa fatta inhuman oiba adagi draconian act oiba luina haibigre aigi kanoda aingarang chief minister na kari gi damakta ngasagi Armed Forces Special Power Act si thamakpa kanda warubi ginu kaiba yam phajaba ningba yam kaiba manba akhoi da na hena sahonba nuai handaba wafum ma hairi do kadai degi hairak panu hai dum tang ai elaborate tawjage ngarang si assembly gi akhoi gi session da smain to bani calling attention motion ani pukali amana kamjong gi area da landmine mayam ama phumjalamba aduga madu international community na landmine have si yadabagi UN da kari da yam yetnari ba pone landmine city pura amasi ge against thabuk tawgadamne campaign bok chathanari bani Manipuri signatory oide bo hai amana kaino amana akhoi calling attention motion amana akhoi petrol tanker singse masi thauba lep khibagi wafam da dagi phangoi da thau phangoi da bagi pot urak sigi matang da opposition dagi akhoi calling attention motion je move torok pane madulai du da akhoi society sid leiriba haibade Manipur se hujik hoi conflict thoi moina peace panam restore to re harasu 10 MLAs ngasi su lakte haidi separate demand to riba 10 MLA ngasi su keno da khoi gi moi gi demand na maram ora kanda state assembly da lakte adubu ngarang bok du bo phangre ngasi udi session ngasi budi leite ngarang bok lakte but 3 consecutive session da moi laktrabani committee gi mifam yaudrabani according to Indian Constitution gi article 360 orongani madu gi matung inadi kamai toge da moi 60 days absent noitaragadi moi se speaker na moi gi se vacancy leire na lauthopu ya wi provision bu yauri bane anyway masi aina pusoro ibagi maramdi conflict se loidri ama class ama loidri habadu nei uchari che conflict loidri ngai maraksida akhoi gi sigi leiriba district khara da hai tare pak chauna khoi gi law and order gi phibam si control to bang amaktaba angam ba khai ba khot ba mun ba hat ba tup ba haibadi ngasai gi conflict to go mari leina da ba area am khakta law and order se collapse to rokpagi mami tarakpa yam ning ba kai bagi khoi gi chief minister masa da suning ba kai bagi pot or akanda managa haibadi masi tawnu afpa lakpa yai kai bagi pot ama haiba mali but magumba khoi Manipur gi chief minister oitaragadi madugi waidu makti sinaramoidabane maramdi law and order collapse over matamda Armed Forces Special Power Act thamni haidu digai da yauge karam aidi oza permanent su yaubiri athobu su yaubiri karai area da karam provisional law and order collapse over matamda aspa thamni je yaugi ge hoi Afspa se kamaina thamki akhoi history di yeng matamda 19 early 50s gi matamdu da naga hostile akan ma ke normal leibudu da separatist movement ni adu suppress tongna ba ina somewhat thamgre na khalasi aduga 80s gi matamda somda su yam kanna ihok tawre external ke no me ama sidagi training tawre khole ga adu da adai da namdaba akhoi gi Manipur se namdaraga su pai lage ha ba area am ka tawakalum ka ta adu da su tham gi bane na khalasi adugi duda thamibudu law and order gi nateba insurgency problem adagi armed rebellion movement leibudugi matanganeba
what is the huzik leiriba huzik ki thoiba condition sida rebellion movement gi wafum yauribra. These are mere gang fight neba. These are mere akogi mi kharana lut toba extortion tit tobudi madudi law and order gi problem neba. Afspa review to ropada Afspa thambaya na thamakpada warobinu harise police collapse tawribra haiba question achobama Manipur da leriba police se collapse tawrabra later su yarabra karigi IRB ani training loidore na koina tharaga na moi myam da tolok kedugi asuyam na pisan doriba no aduga mayam ama police mayam ama koina sidai sida leri se thau phajana toba ngamandre aduna army sing sida armed forces tawraga army gi rule la halage haibagi indication manba ma koida kihanba manba ma sum yam kana power have tare aduna sidai sida amuk suman ba makagna cookie have tare cookie jo MLA koidagi separate administration taliba kangu assembly su amukta yaugdraba adubu member oina assembly dagi tolop suloriba minister oina tolop suloriba makhoina yam toina haiba fam se belly da Afspa thambagi wafam se support torga live ne moise atai cookie organization sing duna haiba do makoi backing da haipane hari makoi na madu haiganu haibagi potsu haideba aduna swaida laiba potsi ngarangi chief minister gi space da ngangi ba pot da khitang hena khandara kanda akoi gi Manipur sigi oyo pot hojik akoi na pamdriba yumlak ta bom langjaliba adagi nomai kapsaliba adagi dukan entrepreneur sing gi pesa khariba kholiba tawriba sing si control tongnabagi damakta di matik chaba police leri se further organize torga ningthi jena makoi da pangal hapa kanda mapandagi changaiba akoi gi Afspa oragadi moina ngam gidoribni paramilitary adagi army sanga ibasing si moigi mateng laudana khotana tawrakanda moida district administration si assist tawhalakanda makhoina law and order gi sidesida khara crumbling style amada lairi potse ningthi jena yengjen gadaba potto adu yengjen bagi mahutta hector keno manba mipung gudimakta mi pai hanba nganba akoi gi rom chanu sharmila na chahi taraga taret orungani mana keno tawsi 2001 dagi 16 plus year ni chara hendana tawkiba aduga imam mayam amana kangla mamangda tawkiba adugumba dagi sigi haktak sida akoi tangkak singda pirang chintha na akoi na tawkiba ihau singdo adudai hector adu tawkibani na adu muk alakna keno manba the intimidation gumba kairuma manba potama ade ningba kahen ba koi da sawning an manba potama ngarang assembly form makta high bado panelists aniga chu aiga idea cha manai withdraw to gum thui okay mr masana withdraw to gum thui aduga aduda juda koi strong yam kalli akoi gi minister yam kanba adagi maring jen yam leiba tawera tawba khanbani ai khoi di thagal lebani tawbudu asigumba akoi gi disparate oiba manba adagi ningba kaiba manba minangam gidore kaina upai lerakte kain khanba ngan manba adugumba wai dumakti assembly floor da ai nganga ningde atop debate tawna bada ngang ning mangang da bududi aduna amani Afspa is an emotional issues for our all Manipuri. Moi MLA kaktagi wanate akoi gi ni ana akoi gi pot se masidai sida akoi gi yamna ningba kai ba man ba wafum ma phongdorok pa se withdraw to hom to e haiba wafum se oina ai thamjagi